Кнауф Литва приветствует всех. Значит, для отделки этого помещения использовалась система для стен В626, двойной гипс, вата, парок 50, ЦВ, УВ 50 шла. Первый слой шпаклевался, шурупы каждые 50, второй слой каждые 25. Для потолков использовалась система Д131, балочная, в один слой гипса шло. Значит, для армирования швов резные ФК стыки армировали стекловолокном. Для грак окончаний использовали Кнауф Гиттерштрайфен ленту. Вот. Швы все грунтовались. В углах использовалась следимая йоста. Кнауф. Откосы клеились на перфлекс и прикручивались к каркасу. Praktiškai laikas minutės, kurias tikrai vos ne pirštų galima suskaičiuoti. Bet laiko dar šiek tiek vis dėlto. Ну и на данном этапе пока что все. Turite galimybę dalyvauti šiame žaidime. Jeigu manote, kad jums, na, tiesiog gali pasisekti, arba tiesiog, kad jums tikrai reikia pamatyti kaip meškės, galų gale. Motyvų gali būti pačių įvairiausių. Aš manau, kad jų nebūti tiesiog negali, nes, na, Britnės teks pamatyti reikia. Ją reikia pamatyti, nes, na, ji yra gana didelė ir nepakartojama. Nesvarbu, galbūt